Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kiseng balang jong kathan West Castles District ki bahapok kasunjong jong ka Confederation of Meghalaya Social Organisation komso hakhalai trek mentabna rempang arajar arpo kila pedang yu menteri jong sarkar pedang u Christian Paul Gurjar de kilama yong hakjingwan yu kjat jong u hakasnong nong pendeng ha West Castles District kini kiseng balang hakani kesngi kila pelong ru da kajing yat pajba ka bajarjar hakmat ka jaka bala pelong ye jelang bad haswa ban poi mar persya bad ka jaka ba pelong ye kini jelang kini kiseng balang kila sak khanglan tino haki pulet bad ki board penya district nakaleng ki pulet kila persang ban pesutho ye kini kiseng balang ba kimla ban pelong ye kinu je ki hakani ka jaka kumta nakaleng kini kiseng balang ru kila pelong no da kajing yong kalan mengor ka bajarjar hajan jo kini ka jaka Kajing temuhi jong kani kanhon kiseng balang halor kani kajing let sakani jaka bawan yuk jat menteri jong sarkar pedeng kalong si benta ban penpau ya kajing persya ya ke sarkar India ban pentrekam ya ke Citizenship Amendment Act 2019 hakani kejala Meghalaya bat bandawa pat na ke sarkar pedeng ban menjurno ya kajing dawa jong kejala Meghalaya ban pentrekam no deka an inline permit hakani kejala tenang liang kajungi ka komso jong kami Meghalaya bro kawe kiwan hangni nakataw ba ikwa ba nakaliang jong Union Minister uday ban lej syakmat banra syakmat u Narendra Modi ba jong Amit Shah ba uday ban pas no mador ya kaneka ILP hapo kastit jongi bat nakaliang jongi ngiwan hangni kamdon kano kebangi persya ya kajingwan jong u lane ban penduk lane ban pendamno ya kita kijingwan ra gujung u ndengi dokumen cikadai ya kajingwan gujung u hangne te de ta kadam na kajang gujung ngiru bangi sawan hangne ban chupen i kum kadak bat kum ka jing tha su ba udai ban lej ban ai no isaka jing sau Amit Shah ba de ban pas no mador ya kaneka ILP hapo kastit jongi na kaliang jongi kum ka komso nadu ke basdang ila dep keren syai ba lada 4 pentrikam ya ka ILP kumbala pas da KMLA rupungut KMLA jong kejala jongi kila pas ya ka resolution ha ka bede ba ka ILP ndaya bangi i ya ka jing perslam jong ka sarkar pedeng di ka penlong ngi kum ka komso ibarok ka wei ba inham sim yi kilat ba nang ni lada unu Union Minister Uwan Sapo jala jongi ini ban pau be ya kejing persya bela da ka bangira lama la ni da ka bangira plakat mai strat sibun nakaliang Union Minister belawan hang ni apo nong stoin hang ni apo nong pendeng panuan ra ik development hang apo kan ikatan jongi kalau ke fasta bagi Union Minister wadai bat pe ya kaya justice and empowerment bala ula wan yu kejat akhirnya kajak tanya kejongi pai sudan box sya ngim persya hajuk pon ngim persya ke jingwan jongi hang ne bat nrei bangi skua bat pensengau bat penken mau ya Union Minister ba lakum no udai ban pensengau sya ka sarkar India hakmat ki para noilam jongu ba ni kinau Meghalaya hilaran kam sisya ya ka ILP